Nakon gotovo 3 godine u jednoj učionici, Sofija je ugradnjom lift platforme dobila mogućnost da brzo i lako dođe i do učionica na spratu. Korištenje platforme je počelo pre 2 dana i super sam se prilagodila, lako je za upravljanje. Također tu je asistent koji mi uvijek pomaže bilo šta da mi treba i mnogo se brzo dođe na časove, treba svega 2-3 minuta do trećeg sprata, što također mi dovodi do toga da ću na vreme stići na čas i da neću morati da odsustvujem. Na neke predmete, na primjer na računarstvo i informatiku nisam mogla da prisustvujem i tako da mi je ovo mnogo olakšalo prisustvo tim časovima, kao i u kabinetima srpskog jezika, engleskog jezika i matematike. Vidim da je i ona zadovoljna i malo promeni dete, što kažu nije u istom kabinetu, šta znam. Ovo je nešto savršeno. Trudili se, direktor već ima 2 godine i više kako je se trudio da to postave, da bi ona mogla da završi ovu 4. godinu, da ima tu pokretnu rampu i uspeli su. Proces javne nabavke, dopremanje iz Austrije, carinjenje i ugradnja trajali su oko godinu dana, a kao kapitalna investicija bili su obuhvaćeni finansijskim planom ove škole. Cena je negdje oko 1.400.000 je sama platforma i jedan sprat, s obzirom da mi imamo 2 sprata, ili tačnije prizemlje i sprat, tako se to zove, treba još negdje oko 900.000 koje ćemo morati da u nekoj perspektivi uradimo, jer ne može da se zatvori krug, oni ne mogu da rade parcijalno i da stanu na jednom spratu, nego moraju da urade do kraja da bi napravili okretnicu. A što se tiče samog funkcionisanja, ona već može da koristi, mi smo to već uradili i regulisali, ostaje samo da kažemo taj jedan tehnički dio koji u ratama plaćanja treba da izmiri. Direktor škole iz Sofija ističu da će ova platforma biti od izuzetnog značaja i novim generacijama, koje će se možda baš zbog toga odlučiti da upišu ovu školu. Oni će već imati potrebne uslove za školovanje normalno ovdje u ekonomsko-trgovinskoj školi i to će im svakako olakšati, kako je sad meni olakšalo, tako će i njima budućim ostati da olakša prisustvovanje svim časovima. Pa ono što bih naglasila jeste da pre ove platforme je postojala inicijativa i da je Senad Lončarević također donirao i pomogao mi, odnosno na neki način je pokušao da nam pomogne, ali pošto to nažalost nije moglo da funkcioniše, onda smo se ipak odlučili za ovu platformu. Ja sam samo htjela ovim putem da pohvalim kako direktora škole, tako i sve koje su se angažovali i koji su doprinijeli da se ova platforma napravi i da mi pomognu. Tu je bilo mnogo rada i truda uloženo, ali na kraju smo uspjeli da stignemo do željenog cilja. Za Sofiju svi imaju samo reči hvale. Sofija je jedan sjajan učenik, jedna vrlo inteligentno, odličan đak, inteligentno stvorenje koje želim joj sve najbolje na svijetu i siguran sam da će završiti fakultet, da će završiti sve ono čega se bude dohvatila. Sofija je odličan učenik. Ona je se uklopila u odeljenje, svi je baš ovako obožavaju i profesori i učenici pomažu joj ako slučajno u momentu ja nisam tu. Duran je istakao da se nada da će pozitivan primjer ove škole poslužiti i drugim školama, kao inspiracija da rade na stvaranju i unapređenju uslova za školovanje đaka sa nekim oblikom invaliditeta.